bonna aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababeera mu West munamwe namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium showtime ra ebyane mukenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebehama ijo erebere nakawe ay bambe abanyakihura abanyambarura abanyabushenyi abanyakashari abanyamukago mwina niyo nimbita nanca nimbita muije mu kinyihiro cha Radio West enakuzo mwezi 25 tugenda ari Kacheka Stadium banange come one come all you people you should not miss muje tuhudobunuzi abayimbi bona je bari aba comedian bona tosande kubera ngo suwa banange tano obunyuzi hura bunyuzi this very much don't miss tamu nishinje mutwara kumugunka mwendo takabura chihajigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Diora Motors Limited kitebeka nisibwe abashirane Logistics Limited reka tuhutobunuzi Sunday amashomero gari expensive tikiri kumanyisa ngo nugaza kushomesa ecyo mwana arikwetenga ekiri kukira ekiri kumwombeka no kumuzo mu magara hati nkanye wambuza ecyabire nkindetera okukora je kunakozerege kona adatwateba level tukujya ngo I was always the best no maxi omwana no bwakwihayo maxi 30 tikiri kumanyisa ngo no musuru umworeke ngo today wihayo maxi 30 koko wagwa konka ticyamanyisa ngo wagwera kimwe amagara gawugona enshonga yizoba nekushitwa Kabozi multivitamin drink kitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin TV West kandi twakira tukabarase yo ku makuru bitu agacenchwire kandi we tukwashira program y'Inyamurungi n'enshonga yizoba zoberi n'ibirabiro na bishatu byo kwa mushanju kumanyisa ngo kweze twafika twakwendera Simba wokotiro TV West abasiyo bakine magara marungi basabira ngo Ruhanga agire kuyabasemusa kandi mabaferirwe Ruhanga abakwatireho ngasaba yambe kongo muri yewe byona tumushabe agire kuyatwera kabiri twakora ahampa amazina nira kankaburijo nijime mpumuza ngo kunaragara munti n'ikiganiro cyitwa ekinshonga yijoba Samiri hanuya umur Kampala head office za New Vision kandi ubu tukwereza enshonga yizo bitwa tukurondanire n'abaganizi bataramabona bamwe babase kubana bagitera muto kinga bagiganireho umbindi bitarumwe nabo muri cyo tuzakoreba iwe ndogirangu government ekozere kikumara umukurwanisa imbazi y'ibicipuri umbahingi n'abarisa obwahati ningasi ground yawo ndokerebota Amuriye cyo nyenda kumanyisa ngo wano hura otine magara marungi urukushashashashamu abanyakoreno bajya nko buramano utemboga Radio West ekutebekanise ekinihiro utobunuzi sirinjo mutwaro gumwe gonka urwa mukage birabiro na bitanu tambura line ugushashura tahemu aramo bicoco bindi byo kwangura ubase kubana uhuta obunuzi ufuni amana ubwotine mani buri kimwe cyo nakiriho abeshongozi bariyo byo naroza kubisanga umukiniro cya Radio West yekuzaguza imyaka 25 yo guhereza ubotire no hura andro maze kurete abagenyi banje binafuta iserizo babanze bakwakureho bakiri nabantu kwizo mukiniro cya Radio West oroburiye ndotera abanzo yakora bakutureba kandi ubite bizo mukiniro cya Radio West bahuto bunuzi yabari munongo mtebekanisa program
simarhanga abwizo bakwaje n'ibindi biri byingwire mwenu ntubeta mu kinihiro nkaburisho bose ntubeta ya kiruhorwa mukaga hutoburuzi abataka tutwerire mwije mutwere abo kuba ubwire nubobo so ntubeta mwena abantu mwena tweta mbarayo nkani singiro nahandi ntweta abantu mwena nabo kurga kuno Kampala mwije tuzakinihiro hutoburuzi tubendeza je okutureba kandi no muri amagwizo beri Honorable Muyice Francis yakora bakutureba wabare mnonga ebire biti birungi ebire gumere konka mwene kukora izoba ryarenga usimarhanga beno nimbara muswa abaryo ko musibire kurungi imbendezo kureba no kurikiza program eji rero yajya mu mije muze kutobunuzi kuko nanaga bimwe biro bigumere watunga chance yo kureba hariho inyama utagiye rucire kungasheje yo mutwaro gumugwo katari ya busheje konka bwe nababukweje nto bakira bakweje nka mbatirire kwente kandi ninza kuba ndiyo nanye mu kinihiro tuganire turebane tukursene tabarsiye aba Radio West ahim abwemyaka ibashikize bakutereza abiruna mushanju izoberi jime nangumene ndiye ba social media naraba abashiyo kubaje bari bitete by'abakazi ngo baze kutera karuru nyokanja ngo ubu kwibwa ninko bwa MP no garahiguru kuko no bw'abacara abashiya baje bari bitete babacerezo murayini baroho bekatera oriya umushati nganye ndi umukazi ati yo no manyo utankuturano bari mpare atukuru bari mpashi masango tindi umukazi ebya babuhezo na rebo kandi ubuheje ibintu babikora yabyo mbyanga byo wanyo kwibanda hamwe no bisheke bindi konka mwe twashimwa kwijaha katuganira habyente ibyo bakaza nabyo twabireba Honorable Barnabas Tigasimbure bazo yakureba kutureba tugambire na bwanyuma yakaruru kutagenda ryo bahata no gukora cyo abagambe address iyo yindi hatumubya nashemererwa kutwakira no kwija kugamba ahamuramwa mukuru ubwirizoba of course abantu ba icyanga cya Bunyoro abari kutureba ha TV West ni mu manyangu turiyo tuhendera seasonal ehwire turiyo tutandika season ensia nimbashaba ngo ibi mwahingire mutabire nago mu kibira mu giheyo then mwetekateke bukiri kare kureba ngo twayetekatekera season ensia kandi mu kimanye ngo we resolved ngo twine kwekorera ibyo kurinda government turyahane mu bireba umuramo gutukuzaho uwitu is not a good situation bulikanya intezirafa ibintu tinkumanya what we can do other than saving ourselves tinkumanya hitora hendere but ninyenda ko butabarusya aba TV West ahubwo kumara emyaka 2 na mushanju Radio West akomara emyaka 2 na mushanju nimanya nti uwite nibagihuririza munonga bumwe nimpulira n'abakozi banye bari kugihurira ahafamu so I think abinjini baza kwata basi bije baserebure bahuto bunuzi yes Honorable Minister Rwamirama Minister Magana yakura abayisingira bakutureba bize bazo mu kinihiro bazo kuto bunuzi Ibrahim na bitanu rwa mukaga musibeye bagenzi bita abakutwikiza nashemerwa muno kwije mu abazi yogo okugamba nshonga zo kwata ayihangana munonga abayisa n'abahinzi kuko kandi umuringo ngo gumwe nyenda kutora umushogo kusima TV West ahabo buhereza ubwo kwatanise na government okusya abantu amakuru agakuba kwatabo ahabo entunguka kandi kunga abantu okwijo mu kinihiro cya TV West abo kuba ishemeye kukizamo abo murimo mu ryo bakwatanye bakozire okusya abantu agahana hari kandi
no kwatansa na government okuhereza obuhereza mu bantu abwentunguka. Aba mnonga hono minister tukutandikiraho tukureba enshonga yiti yizoba ntwebuza government ekozere kikumara omukurwanisa emibazi y'ebicupuri ey'abahingi hamwe n'abarisa omukatare. Report sezero ningasi okuchonoza okuruno kuworeka ngo emibazi nyingi yensigo z'ebicupuri ya manure ningasi ebijimisa emibazi yente netaha ningasi egyakatereka kamano mu Uganda ey'ebicupuri eyi wareba nko muri singire tezikurenga 500 bitanga basa kuba zafire zikuteka tiwa kuba zisurwe emibazi y'ebicupuri yabire bikoresibwa barisa kandi na mu kufiherera ebihingwa nayo emibazi y'ebicupuri nayo basize kubane koresa ba farmers rose. Honorable Minister tukurebesha niyo Honorable Minister niyo kutwara amagana kandi no mu kitongore cy'ebyo buyisa n'obuyinji tubasa kutugambira a government echekozere mu kubasa kurwanisa emibazi y'ebicupuri omukatare ka Uganda kandi yo neyiza mweta. Cyo kubanza cyabyona emibazi y'ebicupuri government ekataho yo yataho n'ekitongole cyo kugirwanisa icya National Drug Authority bakozera umurimo kunka abantu ba Uganda abari kushobora embazi egyo n'abarisa n'abahingi bona beine enshobezi bakoze. Ekyo kubanza twine abantu abo National Drug Authority erikwara insinsi cooperatinga anarshi okuguza embazi egyo ati National Drug Authority abone bara insinsinga uka kandi abantu abamwe bakora enshobe bazo mukatare bagura abantu abatara insist twine enshobe itunka barisa na mnonga abakutura hari na famu zitu imirimo tugibarekera ba manager bagenda bagura embazi ombicweka ebitashyikiri naho abakwata nayo babiri babakwata ensonga ni nyingi abamwe karindwi bakabari ngo mahurire kunkito nka Ministry ya Agriculture obuhingi n'oburisa tukarengwa ekitongore ekyo tukiri kuja kubasa embazi ya Agriculture ey'amatungo n'ey'obuhingi. Twashaba government ngo embazi ya Agriculture ya veterinary nibukwatire na nebyobujubi babugarire mu Ministry ya Agriculture bakoreho ekitongore ekiranye kivunanizibwa habyokurya embazi egiye mu rugambe y'ebicupuri embazi ya veterinary ebintu ebituri kukozesa omukuhinga bakweta applicators ebituri kukozesa omu veterinary vaccines za veterinary na n'embazi ya veterinary. Ekitongole ekyo nikija kuba nikyetwa National Food Authority. Food Authority egi neja kuba eri Ministry of Agriculture niyo nevunanizibwa aha mbazi ey'amatungo n'ey'obuhingi. Ekiragiro kyagira omu cabinet kiri omu parliament nituhamya ngu omu biro bitari byahare ekiragiro nikija kurabaho embazi y'ebicupuri nitugibingira aha kimwe complete. Government nkuko nanagambire through National Drug Authority egezeho kukora nk'ekiri kubasa konka ninyikirizana n'abantu okumanya ngu embazi y'ebicupuri ebiri kiri omu katare konka plan yitu n'okugihiraho kimwe. So nabo ekyo naninshaba abantu nka omwari kubona Ministry rw'omu Ministry egi koronoza gure embazi gigure ahantu ahi ba authorized dealers
wana ogure mbazi umusurayizi dira okashanga gutargo gutakore kirgo ntubasa ku National Drug Authority hati ni muteki ngono kunka ko kugure mbazi bintu ahanta hatari kwetegerezwa ninja kwereza icyo kureberaho embazi imbe nindene bakwatura mu katari umbazi nigwanu gwena ngo bagubike a temperature shinari abutagatsi ubwekipimo ekibagupteriro uko buragira ati wagutamushana ukasibana ukaterwa umushana ukaguye mu katare akacyarugaju mukashesho kagutwara katete umukashesho kagutwara gwizwero mbazo gona ngo bagukira umugasho nangwa no gwakugushyire reported unka wagumisi wakwata kubi umbazo nukufanka binishaba abahingi n'abarisa efumu z'abanyankore tsufa bfiki ngo bacweze njuna naga hoteliho ekitongore iki kitakatongozibwe ukwena mucyakora umuntu mo gucyagushyikiriza kurungi bakabire nabo niberinda nabagure mbazi umyanya ishikirwe kugurwa mbazi cyo kandi okutarekera ubunanizwa ba managers beito abo ka manager okakuza guro umbazi nata wenjawo diarenga Honorable Minister, antumanyangu Uganda ine ba manufacturers b'imbazeji inaba kugiya hero kugireta hamwe n'abakugigabo mu katari ino jango kitongore cyanyi cyagurukari cyakikozere ekintu kikumaro okuchondoza okukwata abantu abakugitambuza no kuyahora license abakwambaga bimbera mebazi y'ibicukuri nabumwa kwasireho bikorwe bimbibi kandi abahingi bona barisa ino kumukubasomesa kugira ngo bahure emibazi ndibumanyise cyo mukubagambira kugira ngo bahure imbazi y'ibicukuri netari y'ibicukuri batakagikora isomo biringwa byabo ningaso mu matungo gabo icyo kubazanya nawe ushoborore ngo kitongore kiri kubanuzwa imbazi hati kiri mu ministry ya agriculture kiriyo ministry of health mu agriculture yabukaragayo ubunanzo babacereza ikitongwe cya National Drug Authority ekiriyo ministry of health kikora imbazi y'abantu nane y'amatungo konkabwe ebiye bicupuri tukarengwa mana ba ministry kitongore cyo kitiramana munonga imbazi y'abantu cyahenda kwegwaho kake imbazi yenkwatene n'amatungo no buhingi abo avuri mu yo murumo so twayena ngutu okutware ebyo kurya byita heru no kutwara ebyamatungo aheru twine kureba ngo twataho uburyo bukurengwa imbazeje bucupuri narishi okukebera embazeji twagimaraho ebicupuri twagimaraho mu katari ito kamene soba agriculture tukataho committee ero ba professors kuruga makerere na naro na ministry of agriculture kwara research ambazi y'ibicupuri ije research bakozire niyo yaritsire twashaba government ka government kutaho ekitongore cy'kinagambira ikiri kuza kubunanizwa abyo kurya eby'abantu ebyo kurya eby'amatungo embazi erikuza bihingwa embazi ya veterinary n'ebiturukozesa omubujuru so hati ekitongore ekyo National Drug Authority ebinyekora emirimo ya health na ne agriculture. So Honorable Minister, girango nka ministry ine turukwendera ine akimukozere kugira ngo mwegese abantu ninga omuntu yaheza kufuna roses omubihingwa ninga so mu matungege ina kanda kumutera kugira ngo abe no yirukira akuba nasa kubarire nkaroni akuba nimwe mukuvunayizwa abe mbaze kwizo mukatari kikozere nagure mbazi yanjye nyungumango hikire nafuna rose icyo kubanza nyonka nk'umuntu Radio West nyusire niza ukubwame bintu ikindi cya kabiri tukapublishinga list to mu local government ya authorized dealers ukwenda kuyamba program yitu ya PDM abantu bana bagure mbibo bana bagure mbazi aho bashemiye kugura embazi ejo abantu abara license kunkamwe nuko kukimanya abantu imituma yitu zikushana ari abantu ababi
abari kwani benda kwiba abahingi n'abarisa kandi batari authorized nabo ikitu ka ministry ukwegesa abantu turi twayegesa stiru abantu baguma bino busasi niko kutaho kitongore kinagambire cyo kiragiro twakirabize mu cyo kukitandika cyarabiro mu cabinet kiriyo mu nkizo mu parliament already. Honorable Minister, honorable Tinkasimire, gira ngo nicyo kiriyo ki driving a speed ninga titwara speed ukwiyongera kwembazi y'ibicupuri omukatare ka Uganda mu ihanga ryo. Honorable Minister yagambira abari kutureba ngo the economy is liberalized, so bakataho ekitongole cy'okuregulatinga, and indeed nintekereza ngo National Drug Authority nekora omurimo gwayo kyonka aba badirazi harimo abahango abari kwenda kwiba abanya-Uganda abahango omusaizi nakozesa Honorable Minister tinkumanyisa ngo ni ahubwo ko ba Honorable Minister ni wo muhanga rya abaryo mu gihe cyo kiti rotero kana mugize size ti size wa people go butinze ni muhanga ni mulingwa so he can be even bigger than him, but he also entitled aba bahango bakagenda basharamu hariho abari gukora business beitu nibazikora mu bucyamo nyine information kagitunga kare I think 2011 some people bakabane bakozesa na airport bari ku importinga fake solar panels hati aba National Drug Authority hano yakubagire umukutangiriza inflow ya drugs zifuyire bashangama abahango abutakakwata ukabutakakwata nangwa bazakira ayo RA bakire jeme bazi no mu motoka za government to say the least izo taruko basa no kwata zikurosinga ziza mu maduka bagatunda nibatunda beyiresi and the dealers because they want to nibenda ko kole sete za speed no bashanga bagire honorable okori member parliament omu changa myaka 5 wiri okumara imyaka ngabiri umwe mukoreberagira mukamukora miberagira byabahango na nabace ninga eberagira tukanto onkashika yabagambe tagamba amazina gabo itekeri twine constitution yehanga negera ngo all of us are equal before the law but no kimanya ngo eji Uganda abari kukuratera amateka nitwe ba mucuncu abahangu tibaru kwatwa amateka kanto yambera minister of course ayuhuririra ryaha tibaru kwata amateka amatungo gitu negafa ni baba tibaru kutufaho no hurira ari kutugambira ibitaru kubasa no gukora ayo wamare tiwatura gari minister wa agriculture no to the best of my recollection he has been 2 terms yes minister wa veterans 2 terms as a minister for agriculture hari hiya abandizi chunka wa agriculture ni nyijuka 2 terms to the best of my recollection iyo ni 10 years ataka lesireji eritekeri yatugambira ngo niryo riratase hati wo muri so muteni mu myaka 10 obuli ikigo ni kiba cyahwira and I am not surprised ngo abalisa bakabirugaho abakukiro bwingi hati za farm batandike kuhinga mu mwani chunka nabwo ubukosi hariyo buko burkutahirira umwani fake fertilizers hariho ninyenda kubagamba ngo recently nkaza kugura fertilizer nagura fertilizer ya wakame organic fertilizer ya wakame yo mukadomuro ero original
hati kuyahwire twagaruka yo kugura indisho and ogusapuraya ubu yagamba lisiti niwe yabira ari kugiguza niwe yabira ari kugiguza ni munywani wanje ni munywani wanje but I think akana yenda gukora quick money and he did not tell us kabana sindika yo manager wanje yamuguza ubugerekano ko yakire twaza kufuhirira owabira ari kuza kufuhirira iyo maniwa akanabyetegereza yaje turi kureba aho nareba kagerekane kane kawukana naka turi kureba ngo kara yayahukana so twabemugaruriza and actually twahindurana na maniwa itwabire tukuza kozesa twakoze sendijo because of that and this is a daily occurrence nibaleta umbazi ngo ni gwitora umbugu rweyongera kumera uko reportinga police rweyongera kandi ebi nakugambira ati tukagaruka ahambera ezo kwetasa ezo kwetasa aya mugiradi honorable minister hano yagera ngo bacweze injuna bacweze watu twero rufumo ruboneye itwe turyo muri bacweze kwerwana kwetasa ati turiyo tukora local methods watshanga tuhingire njyayo utakanya guturya abanyuma benjayi njyayi tugishangire ngo niyera gamba noreba abakureba nabo no mugishago kugambira kandi wo parame nabo no mugishaga kandi kubonaho katakureba nabo no mugishago nakwatira nyoati yatikiriyo mu parliament ndiyo muhingi ndi mucuncu nyabure kakatekanja kasigireyo unyambe akiri mbaze ibakuguza ebase kututambira ayishika twafu hati nomanya abantu aba n'abantu bakura bariya bona ntibahonarebo kuba kutwiriza ibitinise byahonarebo uwe kitinisa cyenda koro nogamba uyete mu kitinisa utene kitinisa bakureba ati n'ikintu cyo cy'ubusasi umuntu yokazaho kajyote nagurombazo gwebicupuri nagugarura umusheja hariho agency mandated yo kwata bebicupuri utagiye ku reporting atokija mu studio katugambira reka nkugambire akabari umwana eze shati y'ubwire bwo kushisha hato y'ubwire bwo kushisha minister ukorera bara munoreba riyo nakwata bashoma no bamayaba eneme bazo no jimanya no kunsingo yi oyine technical nyoti nyine police nindagira police ya kashati no wakugenda ka reporting ati bakora mucago gwawe wanategereza so ubwo bwire bwo kushisha timbwini uranga kanyamba nafona who can identify the difference who can identify the difference chonka buri zoba hati enke mbaze yitukoze somundi wagenda ukagura imbazi nk'etanu noza kushanga wagura mugumwe uguyikire endizo ena egwiri nebicupuri bari batinga semero ko parliament mukarabye ho biragiro kibi kurebeka biguyamba ko government kureka ngo yarwanise imbazi y'ibicupuri giri agatari atene ko ekiya nagamba namazama kandi tinkwenda no barate ho manya National Food Authority it will not do anything greater than what NDA is doing. NDA cheri yone ekora habo ko baba nabashije begire imbazi nabagitegereza umwana yegere pharmacy yagiterari ahubwo kandi bege imbazi iyo bisimba ni yabantu bine department eri kukurira icyo kitongore cyo imbazi yebyagura karche they can actually nibabasa no to do much better to do much better chonka no baragukore hari mwaba bahangu no bakora ki bakugira ngo bagamba amazina badende ikitongore kibatandikira ebye tibi yandeta abose mwetereze entezita amagana gitu nigetwaki kubarabe batariyo muri kurete mbaze hulire amagana nigitwaki rundi no je nabwo ofuhirire wagura maniwa ugifuhirire mu bihimba ugifuhirire mu mwani nyica karushange gwayo ati ibyo nibyo turimo hati
naniye nangwa bari kuturiza betegereze ibintu biri kugambwa abo kuba kugira ngo ministry ya agriculture na government tifireyo n'ikintu cy'ubwiye aho kandi mukimanya kangamba haby'amatungo production y'amati irigira rita miliyoni 5 byazari biliyoni 5.3 iyo ni ntumuka nari ibintu nibisisikara nari nibonera ikitongore cyo mwana for the first time mu Uganda yone our import value is 2 billion hata kwaza kujya mu government national drug authority ibiti ni cyo gukora police is responsible for fighting crime to kwasa kujya izo bantu ya crimes izo bantu biyo mu ndugumu it is a process okurwana sa indware ezebupuri imico y'abantu ninko kushoma sande burizo abantu mukubangura hangaro uturiya twena tuturiya bashome twine dini abonje tuzayobursande so it's a continuous process hata nani kugambira ntutubitwine kitongore ikintu kikora konkemera mu yaba tumwache twabagana saho ngo tutungiye kitongore kindi ikira specializing nkahi umibazi y'amatungo embazi ibyo buhingi na nebyo bujubi hato kanyoti ikintu cyo ngo no murakikore kikuza gukora hata kiri kujya gukora nikiyo manya ikweze shahe kituru kwenda no kureba ngo twazo mukatale twagura amanyu titwagura ibicupuri twazo mukatale wagura kari side yo kutera tukiru tiksi yazita atari kuziha ukashanga zanyirira no kusinga izabaze ko kuzazirya handi and farmers start abahinje batandika n'abarisa batandika kugira ngo hakiri ko jya ngo naza hante yanya katandika kuzitoragura zane kureta kari saideji kagitame sete zanje then tutunge ngo no I sympathize really with the honorable minister because Oriono gamba output kabire very much better ati we mubare millions eza coffee seedlings izimwatire yo mu rukoze sanadis hakakura zingahe hakaguruka ezeshaha hari ezeshaha zinga eziri umwebuze ejeje yafire millions of seedlings ezitara kuzire ecyazisire neki bweteze mutwire mu rukugaba neitwe eziturkwegurira nyote mutampeza nadis ukagenda mukatande nazegurira chonka no manyente zifire ezifisize kinyo wenka fisente abalisa outside there baliyone balira namwe nati yakuba ari kureba minister baliyone bashekane bajarwa ati minister yabule cyo gukora mbutayine cyo gukora abalisa nyonta nabo nanye ndi umurisa meibo wawe nyo mwene kina kurebaho umwebembizo mu murimbarra akajya ngo rukwanga no kuzenda amezi najya twanyuso mucucu no basi tugume tugugura wawe turangire hakiri niyo tukuguza mbazi tukohe seti utubo mbazi ubundi because you ukora abari kutubo mbazi kubonere ezawe zitakufa nyezanje nizifa nyo notekereza ngo ninyenda guzifa Oromutinga simeza kongera akazindaro kazo bahonra muri Lilian abanza tugambere iwe nogera ngo impact ningasi obuvune bukushyirwa abahingi omu fertilizers hamwe na pesticides national wide n'abakora batakurebeka ngo ningasi bahiza kuferwa nikikwata kitaha food security ningasi byo biha production ngo bunde bintu bisheka nke birungi konka aho nari batinka simire kugira ngo government tefireyo kimyenda kukiteka umukwetegereza kw'abantu government ekoze kandi nawaza kureba oku tukugamba ka minister kuyagamba kurga ministry direct kutika district
nabwo ntushangaho supervisors onera tinka sibere no kimanya ngo district level yonda kurgo ministry ntwa twine supervisors abantu batano kurgo mu production kandi abo bone n'abantu ba checkinga okufa kw'emibazi n'abantu ba checkinga abahingi konkati bari kumanywa abo kuba ikiragiro kikubikiriza ngo beno manya ngo nanka konko of course air production department kandi department ejo ne kurugahiguru bamba chebera abaruguza embaze ejo umuntu rukuza guro mbazo gurugwe nashemeye kuba ine certificate nanga aine bara eri kwikirizo konkitwa abantu obundu no gendo gura otyo tamanyire ahi wagura hari hata kandi twire district level twire tukora ikintu kibakweta sensitization kugira ngo baze gura umbazi ubanogwente ubanogwebihingwa omuntu ogwe abe nayikirizibwa kugira ngo aine bara eri kumwikiriza kugure mbaze ejo nangwa nobundi ubu turi kushanga habaho ebizubu ebiri kubaho tukagira ngo turi perfect nanga government eri perfect abo kubityo ntukora nk'abantu konka kwakubaho ikizubu nk'ecyo ntahakira kubaho sensitization then omuntu washaka naguze mbaze ejo bamukwata abari abantu batano ahubwo abari ya district level bamukwata kandi icyo bari gukora no kureba ngo kubaza kose mbaziye bayeta public yakimanya eyo cyose renkibaho konka hariho kindi kikureta ubundi government itaba perfect noreba twine districts ezikuba zine borders zitine mihingo zo bakweta porous borders ataho umuntu narabyaho cyari kuba nagira ata nayenda konko mukirabyaho ko kugira ngo government nemwikirize mukirabyo so ombitugamba no mukutureba kugira ngo government tefireyo kureka ekintu kikubaho obundo muntu yabatakitegereze akigamba nko kuyayenda then arakindi arogo umuntu arogure mbazi eriyo nko kona rebo tinka simire yagamba akirga gure mbazi eriyo tinka bare macheta adaptation bityo ajwanzya akuja unaenda quick money oshango umuntu yakwata umbazi oguhurire yagujwanzya no mbazi ogufire then ahendera jumise government yagura mbazi ogwe chipuri na nombazo gutarugwe chipuri yenda kuronda kasente iwe no manyango muduka x harimo mbaze tebekine konko muntaji hayo achipura ateka haribajo so ebintu gebyo kubaho atoshanga umuntu yagura mbazo ngogo yatanduko kucena government yatanduko kujuma abo kwa yabatakumanya exactly rasheme kuba nagura nango nitu nko kuturyaha waza gura mbazi osheme kurebe duke yiwagura mu mbazi omuntu ogwe nayikirizibwa kuba naguze mbazi tukugira ngo umuntu weno ruguzo mbazi nabayikirizibwa arabuguza batine certificate bariyoko nibakorebyo konka government nekoraki nebe inakachiko kurugo ministry then ha district level supervision ebaho kandi notakumanya ngo nanka konka nka abariyo mu system ya district nono kimanya kandi kubikubaho abantu babakwata bosirimo babakwata kandi wotagira ha police mazimo aguro mbazi nkogo kagubika nkokona lebatinka simire yagamba tino muntu orije kukimanya mweno sheme kuba waguro mbazi nkogo ukafayo ukamanya waguguza azi wajyangu no kubamanya no bamako nkoka bareka mwene cyo nabo notakoraje imwa bari kutureba waguro mbazi gutarugo ukamanya ngo mbazi tugurgo noza police kandi na district kuyamba abo kuba twina abo kukurira district level tuburu umuntu wena unaza kukirira minister nanga naza kuzo ministry district level twine abantu batanabo basheme kumushikirira wanoreba ngo ito kucyebasiza then police kakora mu rumogwayo then nanogo bakuguzo mbazi na wakakwata nyo ningira ngo twakorecho ntuje kuba onere batinka sino custom ya Uganda ayo sirari member wa parliament mwoshibona ndabya ngo nukomona bwo ko ari yo nagamba ayo sirari member wa parliament na manya government okora police ruko district nagishikanko kwari kwenda ekirungi nkaba RDC wo mwa mtinka simire yaba yo mu district ni mwa police no mwa kwa RDC no mbaru mutima mtinka simire arichi ariyo mu district mwa tinkwenda abari kutreba they are more concerned about the presence of tinka simire family yo nakora yenchi ogun tinka simire dara bali nabasari yo nahinga koko no mwani yes yani kurondereza kukora intelligence no hari kuguza ebicupuri so partly the system ya government ya President Museveni concentrate ngire munonga habaru kugamba isomo yareka abaru kwita amatungo era noza kuza nico kurebera
ngo mwana w'umuhinji ariyo narubo mu shomero imwe ba politician barakuterera mu ngaro government abana banyu nibegera heru nibegera heru ubwo muhinja kabiri nawe nayegeseza heru itungo rya pe echo ninza kwanga kuchikiriza not kugira ngo ntumanyana kama ati mwayenda kutureducinga ngito tukorogo kutura tuza polisi kurepo rero rya reportinga no bebasa nakugambira namugambira ninja kumureke namugambira ati wagure imibaze 5 kabe ka chance noza kushanga ngo imibazi ena nebicupuri gumwe guhikiri konka nakwereka nikora gume buri zo barazali unarebe tinka simbere nakoreke chikurete echo embazi nebeshikire konko umuntu shanga umuntu na indecent kuchira icyashemye kuba nakora haza yakore echo hashemye kuba haba hoki mwe niko kungira ngo kukora umurimo go kuchondoza yowe ngo yosoro politician nedishaho politician no ine radio yawe noza hogamba wajire hoka sensitizing abantu ahabwenche ebintu kebyo nebawo mwe ntinkwendo gire oti turaguma tukora go kuchondoza naki abari reba tuyinebiragire biri kutegeka ihangeri kandi tina atari kubimanya nango na munwana wanje tinka simire nabimanya mbone habaho inshobeka baho muringo ngogo reka kwate ikintu cyono kacurundano kacutura government abantu bakora inshobeka bakora inshobeka habaho ki hariho imitendere yo shemeke banora bamo police kare katugire ngo iyo tuwagireba nabagambira abantu batanu abari ya district level abo kubasa kuyamba kureba ngo wakwata ko umuntu wakuguzo mbazi gwenki gwekicupuri mwenyo ningira ngo tureke kwate kintu cyona obujune obunitwa abantu tukweretera tukabukwata tukabamba ha government tukoreki tushemeye kumanya watungo mbazi nkogo muringo kogo mbi ukakora ki police ne kuyamba kwere police takuyamba waza nkaki katugire ngo kari wayereba ngo wanyima munonga koko narebe tinka simire yagamba hariho abantu bitkuba tuteriro bururu politicians baroho nakutwara nakwereka ho shemeye kuba nogirota norabera munyo ningira ngo abari kutureba tinkagira mu government tekozire kureka nito nka government twine abantu abo kutezense abo kuturira mundo kashanga omuntu yaguzo mbazo gwe cicupuri kandi ari kumanya ebizibe kubambire twa bukore twa mbazo ono bumwice gira n'ibiragire biruho ubwa hati biremerwe bitandinga cece bi affectingire ukutebwe mu nkora kushanga harimo abahanga batakwatwa nebo kwate biragiro umuntu naguze mbazo y'ibicipuro twara ngatika semero usanga efiro gariko kigarazayo yanga ku reportinga je cyakoze gukorwa kureka ngo ibiragire bimbibe bimwara bagiguza abandi byabasa kuba nibitebwe mu ngora wabare Jimmy hati kwanyita nkunyeje aha ko naho ranihijeho na minister Rwamirama nandache kwanga kwije nyo actually ne chichadete nanye namasiko abo kuba cyo kubanza minister w'ubundi umwana wanje unkamwe n'ibintu akagire mu office ye kumugambira hanshonga zimwe zinaza kugamba aha kandi nakubira ingenzi nkaza mugambira mu office konka oistinsa minister amazimagara ku government iniche kozire ahubwo kuba inyuma ho imbazo bunde ekaberetwa government gireta the government gihereza abantu konka kwabiriho liberalization of economy koko wagamba abantu bona niberetere mbazi beyeshera hazo mukurete mbazi ahabwa weaknesses zimwe ziruho abe bicurune biziramo ona minister umuryango wo harimo ibicupuri byinshi tubiye mbazi byombo bakugambira ibicupuri by'embazi harimo ibicupuri wazo mukatara ahanso muchikubomo enkito esimu urabagira uramuntu otesumya nyine amana atininga ne yachayini hatuna kubasa muninga n'icupuri emyenda so harimo ibicupuri byinshi we have a lot of fake products on the market ntabwo cyo abantu abucuru kwataho ebintu bikutaho mu ihanga utakagiye nangwa na Ministry ya Agriculture abo kuba Ministry ya Agriculture ni runninga ibirya konka embazi baza kutaho eje bakwita Food Agriculture and Veterinary Authority mbere najurireho tinko banyo ko barashyize kandi authorities bakajya ngutuziheho tukatwine ko Food Authority bajya ngo ergo ngati twetaga kutubya
konka ninjeji igitwakugireba ngo neyitagwa munonga ahubwo kuroko kutiyontora kwatika simire n'abandi derezeho konkana yazaho hariho ibintu bitwine kukoraho kurangu okurra kw'abantu kwaho manya iwe nanka Jimmy omwihango omu ijo entungamo hakaba hariyo amarwariro ombitabo konka gatari mu district fake health centers ziyo mu district yantungamo yakuragura abantu abari fake gataruho gakagariyo mbahandiko gataruho sometimes bako kubura bajya ngo hariho ghost soldiers ngo nubabare nambe twonka hinetaruho mbere ni impuro kubara amahabira ngo hariho amashomero nubabara beje abatari konka government ne ihoreze sente kushashura beje rukaga konka ground hariho magana 3 umwishomero konka ntagereza iz'abantu bangaye iz'abantu rukaga so hati hariho ikizu cya fake konka no cya ghosts kandi byinaka kwati kushanga ngunemizumu ngo abana ngo bashomesa ntubarangu government neshashura bashomesa mitwareti konka ngo waza kubaronka handijo mutubariyo hariho ebishupuri bya siminti nogitaho hakiza kuhameza 3 enje kokoka kiza kubuza siminti ngo korise ishupuri erebereshi kandi katwinabo kugitera stamp hati aba bashuma ndabakora siminti bagaraka bakora stamp yo kugitera hariwe na shise mu bakakora icyoma cyo kwata abashuma zaga no kungushakora cyaza Nigeria cyakoroka cye mu East Africa Kenya nacyo cyakora ngo cyashiro mu Uganda cyo kwata abashuma ngo abashuma n'icyo mara cyo bakiwe umuri ku bakwata bibane cyoma unyaka byo kwereka ngo abashuma barenga so hati implement nanka iki kitongore cha NDA yes tukozura umurimo ugukira kubasa mujyango biragira bibiri konka nindeka ngo oyisensa minister abantu bino kugubuta kushana iki kitongore cy'abakugu bembaziyente konka kikashana nk'ikitongore cyembaziyente hamwe n'imbazi y'abantu ako abantu bashomeye bitakushana na wabareto kabatakonga babara anda y'ikitongore kiriya bakashanka bo kwemarira so nyirango ecyo kugira ngo tugire kitongore cyo kureberera imbazi y'amatungo no buhinji kwemarira no buna bintakira mu parliament konka bwana member wa parliament nkogo ningiwe ni nyanteke ninchagira ahubwo nikiza kuyambo hati ahabwa hati nkogo mugenzi wanje yagamba ntanye ninchimanya nyuti nyine nte nyingi inyenda kuzowaho na remesa ngo anorera katakanziteho konko buntakagire nchini ibiri nyone nyende mbazi mbwene zibire zinyine kashinyate mbazi nandi nende bajempe njineke kubona nyenda byombi ente ibire zinyine ubire no yuzi umbazo ragwayanga umbazi urababute mbambagamba mwe no ngo hani kumane kushekera mwe oyozya zanga kufa ahubwo kwe mbaze ejo iza enguha zijimanyirire ninga nayo icupwirwe so twantu gamba nshonga zo bucipuri takudiringa n'inshonga ya corruption manyaho na minister eje mbaze nerabaho abantu bamwe bakugireyo okwebuhweju ninga isingiro ninga nanka kibare abakooperatinga amaduka garime imbazi y'ibicupuri hina bakubamanya ekikuretera konka ninyebuza kikirizibwa kandi erfeke niki ekikuretera imbaze nje yikirizibwa ninga yarabahanga kandi bakujamanga uti manya cyo naningamba mu district harimo RDC harimo deputy RDC harimo diso hariyo assistant RDC na assistant ondijo mbabari nkabana kurya constituencies mwine diso hariyo deputy hariyo na jiso hariyo na piso nabashuma mpaka hansi abantu nubo operating amaduka garime mbazi yebchpuri konka kizu cyabo bono barebera politics babaje mwishe anateka kugira ho rukiko rutakwetagize yakugambira abantu bashatu security ne ya change konko drone neba yakwikira
konko umuntu nayemereraho aguze imibazi kumara umwaka atahugundi RDC atakushimanya gisa atakushimanya abapolisi aba bamwe tubona bo as long as wamkwata mu ngaro waje cyo wamuhereza no gurabya haboda no gurabya Kampala no gushumyo ko hansi ubito kwabera iharagiye kwita abantu bone buhindira tuzo mukahumuro hatuhibuza nabagitabura abantu baginywa bafamisho kongara babebemeze so no twabene tugira ngo government ine cyekoze konga twine kwiciriza ngo hari muri polisi iza abantu barabiremo bakatwereze cyuburyo mbazi bakarabyo nanka emizume yinani kugambira ntabwo echo eji nanka authority minister kugamba nangwa nahore na minister mugenzi wawe Frank Mwaze yajingambiraho namutera so muntu kuza kwijaha ikizubu cha Uganda tumateka ikizubu cha Uganda ni implementation so aho twargomburango eso bari munanga kuboki ya TV West kandi twereza ku rugahano yo mu Kampala headquarters za New Vision utebwa kuzo mu Kinihiro kuto bunuzi rwa mukaga ibirabura na bitaro ubase kubanuza guzana na Radio West ekusira guza emyaka 2005 basize kubane kwereza umbuhereza reka tuzomburango bakamabit twarugayo nza kutandikana hono botika simira no kwetumbuta kwindi then hora bu minister nawe nayo wangeraho yedeze Dixon. And the child is Tuliahebwa Esther. Kambera gwete kwa mujisha ngo ishe watu yahebwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta munana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga umwogesa murunji nabasa kwindura amagaraga umwana kandi umwogesa murunji munonga nabasa kwindura amagaraga abatura yegita New Vision ubwo turi gusima abashomesa bo mutano umupaka zideza buri mwaka eza Teachers Making a Difference Awards numanya umwogesa w'umuhangu uwa primary na secondary uwishimiro rya government urinjira acashemere kuba nakora umukushajike by'umwogese hereza izina rye abase kubagana arishirinji miliyoni kagani 5 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyo nacashurirwe okuzomo Ireland sindikizi nari nebere kumukwataho ubutarenze birashatu na kimwe ibyo kuba mushanjoku ahari mwarimu @newvision.co.ug ninga SMS na WhatsApp ahari not mushanjo not anana mushanjo ananemwe 95 Teachers Making a Difference Awards zishajicirwe Embassy ya Ireland Travel Care na New Vision Uganda's leading daily. Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete mwiri kwata muze kasatu ndoko mukagwata kana ndoko akajiba kwata Robert aza kututwara ugiteka yo munanko Yesu biji
kana ni mwangu nayo kubaga hati MTN resera kazana bakita ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwena saye ibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minutes ezabuse zinde zo koye sizo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwena shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kutera ba MTN izo baryona nyega star emwe not star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Cheka ebana nabitana byo kwa mushanjuku abeshongozi nyamwinji nebaza kuba bariyo Shiba Alien Skin Chamenke Ronald Mainja Fefe Musiwo Influencer Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Nakuna Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Radio Western kwamba nishirami ya kabana mshanjo mubuhereza Okutamu nishinje mutore kumugunka Mweno takabura Ishatuhu tobonoze Bajirwe Nyakaje People Circle Limited Shehan Logistics Limited Amwena Pepsi Manya Radio Westi ni radio kashangwaho Radio Rugeitanganda Omu miaka na mshazo mubuhereza Badan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balemwa chino chigamba zanti wale wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba weshegera mugamba mutabananga bagizi bange mwena aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwenamwe namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium Showtime ra Ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzaka bane bihembo wiguga oteberwa no kugashura zarushaju reka tanga misebehama Radio West wakuretera kinihiro hutobonozi Nyamunya omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kandi nyenda kwa mansango ebirabiri na bitano byo kwa mshanju ntako turi aho mchai kacheka tuk celebrating ekinihiro cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byo nani kuchiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. Nera my lover, yeah. Ebirabiri na bitano byo kwa mushanju mwakogo omuchishayi kacheka obo turi kwa muri kiremya kabiri na mushanju muhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretira beshongoza mumani omwihanga niyo kashangwaho Radio Rugeitanganda omu myaka na mushanju muhereza kinihiro huta ubunuzi gena kuzomeza 25 guno omwezi gwenyini gwe tulimu mwe twegirisiza basabo ne banyawo Kacheka Stadium egenda kudamu ekwatata kati tujijuze boga kuva kuno mpaka kuli anti kagenda kubeera mazina kudigida tusimbula ku machane tuzibya mpaka eri mbukola kakati olinda ki genda kuzomeza 25 Radio West ere kikoze ngera na bulijjo batuyise fena okubira dale Kampala tugenda Masaka mpaka Mbarara fena tugenda kunganya Kacheka Stadium endongo jegenda okubeera ngetokotera abayimbi bonna bekulumula okubira damu Western ne abe Kampala fena netweyiwa wali bakomediani bonna ne beyiwa wali kakati muganda ngolinze eki fenna bana Uganda sona beni mutani wa mchala kayondo makode ne bagamba nti bonna musaleko Kacheka Stadium je tugenda okusinsulira endongo
bintu tukole tutyawo nga biwedde tukole tutya nga abayimbi bawedde tukube mu ndongo bw'oba mantino tugikubanika omukono tugambe tuhuta obunuzi ne Radio West Kacheka fenna nga 25 mujja tusimba akagere Otahamu nishinje mutwaro kumakonka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka na mshaje mu buhereza Sho, ngolo nonoza chi dali naliuka ne kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwena n'ebitundu ebiriranyo a final representing nga 25 tugenda kubera Kacheka mukini hero anti era huta obunuzi yaman muje tunyumirwe nga 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwatsalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime ntuzaka bane bihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangamise bihama manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka na mshaje mu buhereza ninchi manyango byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente Kacheka ringanire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanye yitorire isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25 byokwezi kwa mushanju ntizakuba turi mu kishayi Kacheka turi omukini hero huto bunuzi rasta jazz ninza kubandiyo ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzaka bane bihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangamise bihama ijo erebere nakawe niba Steve umwana wanyu wakatweshema mazima ncenda tsimenya muhanga wezanyo wabacyara nimpagirimwe akuba bacija emichwe yitwerengere utarababebwa ukamuhemukaho omuntu wakunzoro mbingi ebyo byona tubishanja kintu hero cha Radio West cyo mwako kwa mushanje 25 shema yona nimbeta nemyanyo herire shema munkurate kintu hero tucyamura abantu ba Radio West abahagize bayo kintu hero cha utobunuzi tweshanje yona nye Steve mwana wanyu ninjya kubantu mwebare munonga Okutamu nishinje mutore kumugunka mbwendo takabura chihazigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Diora Motors Limited kitebeka nisibwe Abashian Logistics Limited reka tuto bunuzi reka tangamise bihama ijo erebere nakawe fresh. Yo, what up, what up, 256 bin Dr. DJ Shield. I want to remember Mugambachi, Kacheka Stadium, I'm going Echini Hero. I'm going to be around. I'm going to be there, 256 bin Dr. DJ Shield. Why I say? Sugar popcorn. Nishinje mutore kumugunka mbwendo takabura chihazigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Diora Motors Limited kitebeka nisibwe Abashian Logistics Limited reka tuto bunuzi And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando. Omuliro nguulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, enendongo eyakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Radio West wakuletera chini hero hutobunuzi. Yo, what up, it's your boy Truth256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri ngwebira 25 byo kwa mshanju tsakuba turi hamwe Kacheka Stadium omukini hero uta obunuzi. Radio West is celebrating emyaka 20 mshanju. Please show up and show off. See you there. Ebirabyo nabitano byo kwa
mushanju w'umwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira myaka 27 y'ubuhereza omurundo gwetu sakobateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga Cheka ebirami na bitano byo kwa mushanjuku abeshongozi nyamwinji nebaza kuba bariyo Shiba Alien Skinny Chamain Ronaldo Mainja Fefe Musiwo Influencer Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Naguna Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Red Western kwamurikira myaka 27 mu buhereza okutamu lishinje mutoro gumugunka Mbwendo takabura Ijatuhu tobonoze Bajirwe Nyakaje People Sacco Limited Shehan Logistics Limited hamwe na Pepsi obo turi kwamurikira myaka 27 y'ubuhereza omurundo gwetu sakobateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga Sister Charity Neija Ourahanga ya heire chichoncho Nituchimanya chetwe na bachara Kawini Banyota Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda ino kutwara hamwe byo kwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mshanu omuchayi kacheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebe nanye Sister Charity I will be there Untecha mataka bozi nyowe na kareta Nije nkabishize Reka tanga misebe hama Ijo erebere na kawe Ay mambe TV West nehinda TV West nehinda kugeza kuganirira ahansonga gavumenti ekozireki ninga ekozireki kumara omukurwanisa emibazi y'obucukuri omukatare ka Uganda ku nkotebwa kugira ngo rwa mukaga ebirabiro na bitano ekiniro huto bunuzi kacheka gera no mutwaro huto bunuzi mweno mukosi gawa basibura bunuza garakasanda kasheshe so bayebete bekanisi ebyo kuriye byo kunywa byo nabiriyo horrible Minister, tinga semehine buzebya na raising up abya government teenage tumukozire chikumara omufuteka amateka ninga samateka gahina agakuba kwatsaba bamwe n'abantu abandi imwe ka government mukozire chikumara heshongeze kugira ngo uri omwe ekirajya yakwatirwa supply yawe mbaziye bichipure yakwato akwasibwe mateka ko gakorejera ati icyo kubanza gavumenti kugira ngo tine cyekoze cyo kumara riyale nikirira ahantekateka y'umuntu abuka nashobora ngo ntikimanya ngo abantu ba Uganda harimo ababi abari ku Supreme Bazi gavumenti ekataho buriyo yataho ebitongore ebiri kurinda omutindo gw'embazeegi na okurigirira kimwe mu makorero na n'omukatare kandi buserere bakwata abantu nagaka n'abashoborera mu National Drug Authority kutwakorera liberalization yaba niyo yatwara umurimo wo kureba ngo omutindo gw'embaze kwije mu Uganda eri kutunzwamo buri hamurembe abo kora hambazi y'abantu n'abatungo gavumenti yakimanya ngo bene umurimo muhango twaye na mutubaganiseho tuyo tukuyiteka yahuri ryagira mu cabinet yo mu parliament beruku za kubanirira ibyo kuriya by'abantu iby'amatungo embazi y'ibyo buhingi embazi y'ibyo burise ya veterinary na n'ibyo bujubi na n'ibyo kukozeswa nagarukanagira n'abashobora ngwito ka government to za radio
okwegyesa abantu ekyo kukora twine abantu aba satisfied narishi abine license okuguza embazi wazo yokagura omubazi okashanga gutari fake n'omutabariza abokuba tashimye kuba naguza omubazi gw'ekicupuri. Ekyakabiri twine abantu aha district abutwahire omurimo obuturukweta delegated functionary obuvunanizibwa bwokureba ngu amateeka gagibwe mu nkora aha district mu production department kandi twagaruka twataho security committee ejo same security committee eyebemirwe RDC niba nekora enforcement y'ebintu ebikuba biringire abantu aba extension service. So nagaruka nashobora abarisa n'abahingi okutaza kugura embazi ombicweka ebitari kwikirizwa kuguzwa mu embazi ebitahirwe ubushobozi kuna abacwere fumu bacwezunjuna nawe gawotereho umuntu yenda kugihindura kunka at the end of the day iwe niwo mukama wente niwo mukama w'umusi. Mushanju muhereza omurundo gw'ente sakobateri gumite manyani tukuletera beshongoza amani omwihanga. Sister Charity Neija Ourahanga yaheire chichoncho nituchimanya tetwe n'abakyara kawini banyeta Sister Charity abantu bambarira hamwe na Uganda no kutwara hamwe kwezi na 25 ni ndeta aho mkwezi kwa Mushanju omuchayi kacheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo uje turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebe nanye Sister Charity I will be there. Ikire aha famu zitu twagura imbazi ikire kandi wasanga umuntu aguze bicukuru wamanyire ikicukuri reka kugira utinyote umurimo gwanjye kuza no murimo gwawe ukureba umuntu yakwiba akakuguze kitari cyo wamutwara ha polisi nari wagambira ekitongore kiri kufunanizwa ukurenga umuntu ogwe yakorwa. Ikindi okuno kushaba kwani itwenka minisitiri y'obuhingi n'obujubi obulisa n'obujubi turi aha point y'okureba ngu ntwenda kugireba ngu twazibire endwara omwanya w'okutambira endwara ez'amatungo n'ez'omwitaka ez'obuhingwa. Hariho ebintu ebibarikweta aflatoxin omwitaka twine abaanaro bakakora omubazi oguri kuzirwara so hikirira abagriculture waba tunyire ekizibwe ekyo kya aflatoxin omu mataka babahereze omubazi ogukuzirwanisa omwitaka. Nikyo kimwe n'amatungo nimuhurira turi ahari mass vaccination y'okurwanisa ejo turi ahari mass vaccination y'okurwanisa endwara ez'embuzi twenda kutamani umukurwanisa endwara ez'amatungo ez'emisiri okukira okuziraguza nkashabire honorable Tinka Simire enkasini ya leader
ubwo umuntu wakuguriza mbazo ubwo umuntu gambira mu cyama tugende tuze kudiringa nawe abo kuba ashigamba umuntu umutawana yaba robita otherwise nyenda kusima TV West ahabwa ubuhereza no kutwereza platform ubugambiro bwo kugambira abarisa n'abahingi nibukwata amatungo gabo nda kubaraganisa ngo government ikirimo amani akwindura umutindo w'ubuhingi no burisa no bujubi kikwaterene n'eby'obuhingi ntwenda kureba ngo umwaka ugu gwaza kuwa tube nitwe number 1 abakukiza kushoza umwani Africa kandi by'amatungo amate ituyugana nitwe tubasize kusapurayinga katare ka US imyaka 11 tutakatunga ga reject abantu ngoro ari umuziki umudakika itanu itugambire no wasakugira government basakwatana suppliers abagabe mbazeje abaguze mbazi abahingi na nabarisa kugira ngo barukwasize hamwe barwane simbazi y'ibicureki ewo mu katari no kuzibira abahingi gukora concoctions ubutwatsi yo mu breaka kansara wa mukajana town kansoba kwita Paulo yanyohereza message yanje ati yo ntubareba atwongite bikatushobaho imbaze kanga atumwe twatiye biyenje tujigitana spona atobwe tubona kwitengoha ngwe nashegambira minister kandi namushaba ngo inje minister mutenda inga mnonga na ba veterinary officers abari mu district no magomborera abinji tubakurambura n'abagurukari cyo binji tubakurambura na mbere ubwo ejo hati ugite umunanka mu program yawe ejo interacting nabo n'uwijo nka bwejo nashangura urutoke rwanje rubwireka junde natera kawo byamushobera natera aho nawe Frank tumwibaze yaje atecho ncho sta atimpe namba ya kawo namuhe namba ya kawo akatera kawo zikaze shaha itano zihangwe shaha mwenda kawo orukura ebyagurukari cyo mu district nabago amugobora nkamukaga bora bakizara toke rwanda yaje tukatwabongize n'iseze zo kuzomfirdi abandi bakakuzaye tubane sente by the way nyinyi babongize sente konko mfirdi tubakuzaye aho ko mu gwa veterinary officer tukuri mu office kasime almost 35% umurimo gwa veterinary officer tukuri mu office kuri mfirdi gwa kurkari cyo officer kuri mfirdi konkati atortocherwa MP rwagira kajunde ezabone zose zista because ashikwa na yarebero kurto chirwanje rwiri so ati yatarebe rwanje naza kureba rwananka urwoha umuntu wa so kureba ngo abantu abo barambara ikintu cya kabiri hati icyo tugabahinye bamajyana buhwejo amajyana gitu hona minister mu East African market aga Uganda nuko gagure beyinji agarwana nagagure sente nyingi aga Kenya gakurataho hashembaga Uganda ahabo kuba ahabanje kinaka kwate nabo kugahinga batatire mu fertilizers ngo n'umutindo hamwe nano kujya mu swine regulation T policy abantu bashobora amajyana mabi bapikinga agakuzire kora hinagambaho na Kenya hariyo police Rwanda hariyo police ito twine police amwe rwabyona ubashanga nashoroma amajyana mabi no mujirota tarukirajiro so gashika kuri agitu gakwate gaza hansi nabwo echo regulation ni chukuru munonga konkashi hati minister y'uburisa ubuhinji hamwe n'ubujubi yamba obujubi bwine polisi anyanja bari juranya witwari nyanja ukani mpura ngo kwa nyanja ko ngo ariyo polisi eri kwata abakujubo ubunyanja buto polisi y'ubujubi ati y'ubuhinji n'uburisa yo polisi ringa naye kazaho twabona tumanya ngo hati hariho nko kutwarwa n'abujubi
ngo turashanga ina katimba katashire uturashanga najuba byenyanja bito hata policing model noreba nayo kana hati yuhororere mbajyango ruba masore ka twebanya kufa nijero ko ngamwe hati ibintu bivire so twetaga kongera mamani hati nangwa hono sanwa agira ati at police te kwasa kurwanisa criminality akajuma no muciro kimwe yuri yonke criminal police yo kureba yonka manya norga kuzambarara ushanga role blocks yahanguto konga bine abantu bine moto gashe kwa star hanguto bazubwa baziya bazishamba bagaruka konga role blocks koziriki zero azronga azo mukitemisha wa hayi nekirumu bakwemereza hariya mubonga hagire byaragara ugumuza bugenda ujoshika kuri ugaruka ushanga n'abapolisi bagize guha nabashaba murango ashitakoresha be tukagira cyo wamwihaho so okoresha be no opportunity yo muntu kurya ijo twabe tugamba nkagamba nshonga as I conclude on this issue ya black spots ngaharuguto ushamba je ngwiriye na black spot ngumarongo black spot imaro mwaka gumure black spot imyaka 5 20 icyaje kozire black cyo tuciyaho ikaba spot ndijo ahubwo no corner sharp so can't we deal with the sharp corner so ukushanga ngo kintu tukimanya kiteganisa ku marubire buringwa sachirondire mubazi itunka bebembezi nikiba kitashikire iki kushashora umushoro hona minister umwihango icyabanya Uganda bakushashora umushoro no kugira ngo government ibakore byo ibatakwasa kuyikorera ngabanga hinga simencha kushashora umushoro ngo ihangare mukore byo ibatakwasa kuyikorera katinga simire of course inga simire namukoresa nk'umuntu waburije kujwekera bako yajya ngo no wahansi munonga mukani manyangu tari wahansi actually no wahigura munonga konkani nyangu ya mutachere MP enda kugambira bari barabahansi konka ekikuru hona minister no kugira ngo harho kushashura umishoro yitu kurambura kuturebera imbazire kutaho mwihanga kuyabe isheringe tashire okugishwijuma biti yembazi terenke kaninda abakuza kugura amarwana n'ibindi na za soda na juice abayini bese bakutaho stamp no pande yembazi tero pande bakutaho bakagira ngo mbazo ogu stamp ngo mbazo ogu gushire ogu tugushire rero umuntu twamanya ngo abashoma aba Uganda hibashika tubacho basaka konga ahabwanje riyari ni ntekateka ngo iki kizubu ni cyacho basa kuba control cyaka jire out of reach konka no mesa kuba kuzo mu communities nguko nakushaba ngo uyota ire bwejo arkwendera ningo umyanya kakashonja hinduje yujuze bwejo hatu uyizire ahanshongezi za ministry yawe ubugana abarisa baburijo hatorwa umubakamo abakamo babugane uheza kubugana abantu baburijo ize nshongezi turi kugamba aha nuje kuzireba ngwe n'utangara aho ubwiro winji information iba kuza kusia makusi cyenjwi bora mulongo honorable yanotera yinogira ngo nicyo kikubasa kubana cyetengesa kugira ngo tuyambe habitongore nke cya NDA minister ya mutisha kwasibu ko rwanisa embassy y'ibicukuri tukajimaraho umukatare ka Uganda ibiragiro biruho kungate nicyo cyakubasa kubana cyetengesa kukora ikintu icyo kumara hebe fake products umukatare ebare mnonga nani ndeba we cyakubasa kuyamba abantu kongera ha government ekirione ikora na ministry okutwariza hamwe no kushomesa abantu abo kuba noreba nkogo mukajyana ubwejo hatuwa kakora konkokushoni koko kuro umuntu arubiro rukoro bakakugira ngo ronde ntangahuzi manyo gishekore manyana na kamrari manya kamrari jwange mumbene ejo konkokushoneri nguko kujunywa mangoro ro rukiranke bindi nyewe ningira ngo abantu no kushomesa kandi kuyaje ko isi ngo hazaragara konka hatecho kikamanyisa ngo hino kuyaya affectinga enyama ye muntu arije kuryo muntu ejo production noreba hine kikuba cyaba uyo nono gira ngo wakira konko shanga hine kinde kiwashisha nyo ningira ngo abantu no kushomesa waza kureba echo na leo tinka simire yakoze necho kugarra yo mbazi hatubona ujya unaye basayina kasente abo kubondije wagura gukafa
nubasa no kuteze ndure bigere oyokorre mikono toine kasente ko guro gundi hatwenore effect yati irari ori no kujya ngutargaruka kumugura konka abandi nabagira bata nabamugura mwe tukakora kushomesa abantu no kushomesibwa abantu no kugurwa abantu ntendo kuhindura change kuhindura entekateka yitu abako hari umuntu uri kujya tunyo police te kunyamba yavuzire kuyamba ubundi ashonge giti kugira ngo uri inshonga yona negumetaro kuyamba yino umuntu uri kujya taa nyo tinkabuza n'aba government nyo niza kweko rogwanje muntu no kushomesa abantu bakahindura akwetegereza emtwe yona mwenu ekargo mucyo kugira ngo kiti kikubasika bakamanya ngo ibintu nibasika tukabashomesa bakamanya ngo habaho ikintu nkecho wagura mbazo gufira otagunaga nanga otavirga ho kagenda guro gundi abo kuboko yiwagugura nihija kuza yabandi baguri aza abandi kubarazeyo nabandi bazeyo ntibanci banyisa ngo chain negumizamu hati ntuzombi cy'uryonka abantu twino kwetegereza tukamanya umuntu hagire kizibe cyakubaho kaguro mbazo gufire okagutahi okayongeraho ki kandi yo government ikakuyambeta then ekindi nyoni ngira ngo supervision itonka government of course supervisionero konka tuongere mamani abo kubanore yaro political leadership administration nebindi mwene ngira ngo tuongeze mamani omukusupervising abo kuba onare minister wekizuba abantu tubakuza ya ground umuntu noshanga ariyo natungo mushara gwa government tukujya ngo ine officer district nanga agomborra umurumo gwe no gwa field konka naza yo obuyahurira ngo nka minister nanda kutayaya nanga hariho chairman nanda kuzo mwanya mweno shanga harimo bubunafu abantu nabanafu tubarukurambara hariho nabahingisa abari amagombora utakarereka gumuntu takumanya no muhingisa gombora x no tarakumanya supervisor hagombora x no mbona twino kongera mamani umusupervision kugira ngo abantu bamanyi nango bahono bwo kushanga omuhingi atarakumanya omuhingi sawe wegombora okwarusha nobo kumbuza to muhinsa bawe namanya yayonesa hagira wayonesa manyangoze kora report ya agriculture oshikayo nangwa no wakuburra no bakurangira shangata mwenye ningira ngo ito bari kutunga mishara tusheme kumanya mishara ntunge yenji tureke kujumisa government mwe muce tukore supervision abantu bamanye no hoga sheme kwana akoreki nangwa no tarukumanya ayongere kumanya ahabwaritwe abaremba manya kumuretera okukumanyisibwa ko kumushomisa nyoni njyango cyo nje cyakwasa kutuyamba otherwise nyoni nsima government nsima ona minister mwebare konka mwene tuongeremo tute mwakantu ko kugira ngo abantu bamanye emirimo yabo ibashime kwambakora konka handi mazima twakorecho ntubasa butahezaho abo kuba ko omwami wishe agamba fake neba fake nuri fake nuro muntu aryaho muntu go gutura ngo Colombia fake takwenda kumanya wena ndiyomwe mwenu nariyo mu kintu cyo kubuzabuza konka twakishomisa abantu n'umuntu nayirinda fake bamurongo honorable Lilian honorable Tinka Simiri bino jya mu parliament ikayambeta umukurwa nisa counterfeits eziryo mu katare ka Uganda of course ahito kugambera ningira twine iteka ya NDA tukashabire ngo accountability committees zikuratire eji issue mukoze ebicupuri bihingurine NDA eje eshoborore ebicupuri ebintu bibarabaho bata ninyenda kushaba minister honorable minister ubona tungo mucisha ngo mupikinge best practices itwe kuno ya natutunga tuta ebicupuri aba itale ebicupuri bakabirwanisa bapfa kabitahikayo abadachi kabitahikayo byona kabyirunzira mutugambire ibyo kwijamuka tugira ngo muri yo mukora intezitu ziri kufa riyare ona Tinka Simiri ndi mubana mutugaruza umubi yabanagamba ndigira Rwanda it is very expensive for you mu Rwanda kwato inechupuri bakwato inechupuri ikikutegana sama nonga kugira ngo baso utaragaruka kushobora mu Rwanda so ntibanisa kuriya the cost yo kushashura
kore nshobe ko bagitira higura munonga kugira ngo umuntu natina kore nshobe konko ntwereka ngo mu Uganda kore nshobe cipane shinga munonga abantu bagumana bakikora ubutubire tucyatambura ubu pride actually tubire ntukora trips zo kuzahera kuzakora shopping kugira ngo New York kuza waza nka UK waza nka US noza kugura ikintu ubeshuba ngo no bukirabe kiriye cya China kikiracwe nikiba kigumye kiriye cya China chonkiwe ijo mu Uganda ugure cya China ikintu cyona kikozerwe China oba ni kopi munana nikibantu shane kire nekire cyo waguziremo chonka durability no shanga iri fake ejo police best practices ari zo mwatwa ikindi watugambira ngo mukakora authorized list of dealers hati hari yesize honorable minister ngo ejeme bazi iyi mwaba authorized ngere kugigura no shango mbazi gumwe guri mu gwina mazina mingi bakugira ngo ugombazi nebagweta nebagweta tenkasimire ugogo nebagweta mwijice ugogo nebagweta rutereraho Julius beitu gora ngo no gwengo guide the farmers imwe abeji kandi abakora igice kintu mugire ngogo bazi ugo bari kweta tenkasimire ugo buri kwitenki enkwa ebindi muta bayita yo on risk niko nanye we nabona kuzo mukatali ngende ndikumanya ngo ugumbazi muri yo mugambe mutugambera ngo tugende tuze kubuza ba veterinary office yes barya ha district almost buri gombora ryina agriculture office chonkane nyenda kugambira ati honorable minister enkumi 2018 2019 nkashaba live kuruga mu activities za parliament wa speaker kuza aha ground kuza aha cyaro kukora yenchiko nkane mara yo 4 hours ndi kugamba n'abantu ababulijo habwenche bagumira mu mberezi bari nkabongera ebyaro 380 ebyaro ecyaro kimwe cyo bari kweta kamukore niyo nashangire abantu babulijo bari kumanya izina rya agriculture office izina notonero kumanya izina agriculture officer ayine na program yo kuzabyara ayina kandi tibine nebyaro byinji no shanga igomborora ryine byaro 18 20 but they are eating our money wayetegereza so echo tindi kugira ngo honorable minister ngo ni laxte yitu ngitutu tukafayo nenchi ejo ni take responsibility nka minister wabo ugera ati bitimwe mukoraki bakweza report uzechumitirize nangwa surprise them ndebere ogo minister owa health Chris Bagyomus umukigo muringo agiro mu rwariro nyakiro yaza abashaba mota bashangiriye find a mechanism yo kureba ngo aba bantu are they on the ground urundi baryo mu byabo barya hafamu zabo noza kushanga bine n'amaduka ariko bari kuguza n'ibicupuri I am telling you honorable minister you will be shocked ni shaba ngo okoreho enchiko ezo kuvugana ba farmers tukugambira bizibu gito twafa ebyo kugumiza mungu twina matagari kwingana aya mushuwa you can double no basa gukora na double na triple abo kubito turi prepared tutukulinda government igitwente ntugenda na Nairobi kuza kugura enumi zo ku technologies na South Africa kugura yo technologies zo ku improving amagana gitu namati but we need help mkabahinji honorable minister ari kugaruka wawe turukendera omureki kakisha tuzunga arishonga yes government iri ne kureka kurumbazi ogwa kwitengwa
bitu ba farmers bariyo nibetombita kugira ngo cost yagwe zero ningasi esente zo kushashura kuvuna obuhereza ukateka higuru munonga ambazwa ku gemente uri asindi kanana empunu kanana embuzi enkumina so abahingi bariyo nibetombita wano garuka mu kibuzo cya tingasimere okwitombita kwe banzo tutangase mwa kugira ngo umuntu age hansa amanye abwinche interior sindi kanana empunu kanana enkumina kanana embuzi kanana kandi ubu buri mwaka oyino kushashura buri kishoro akasinteka kwingana kati. Okay. Icyo kubanza tuwaba uringaniza bambuze ibintu bingi kandi wampenda kikishatu kakongeramo yaya. Okay, hati ne yaje najiko icyo kubanza icyaba hingisa n'ababetane okutaza mufamu twiniho reports izukugamba zityo kandi tukabahereza tukongera umushahara tubahereza n'esente kandi yenda kugamba ngo budget ya agriculture 40% nizo mu local government mu extension hati aba extension abo tukwita abahingisa n'aba veterinary n'abantu bareberwa chairman na kawu so kandi agombora chairman RCC niwe bembezi abantu batarukuza gukora nkashabire aba MP z'abaryaha ukutwatsa nabo bakarengu kawu mu district somo na chairman abarisa n'abahingi batunga ubuhereza abo ka government ne bashashura abo kanka MP ya ground no manya utinyumu mu constituency yanjye abahingisa n'aba veterinary tubakwije kandi kato kwakingambira abona le mutinka simire niza kuchikura turuwanyu au katwine regional inspectors okumekinga sure aba veterinary n'abahingisa baza kuyamba bari n'abahingi na chikwatirine na quality ya majani bona rebo muyikiye tuketa stakeholders bona abamajani twakora regulations ziri kushobora z'amajani amazima guyagamba muyiki kandi nkashabire abarukinga amajani nibanu ikiza ngo picking buriya ubuto bwo kubanza bubiri kuko abantu ba picking abinja bo kwenda kugira volume bashisha quality y'amajani gitu kandi amajani gitu uga picking irege nasho ugashoromire kurungi ngana gahitaga handu bona abo kwa Uganda twine ubwire burungi twine altitude nungi twine nitakarungi now polisi eya mezi umyenyanja polisi eya mahe amini polisi eyente ne byokurya y'abahingi irinka sebo polisi yaitu y'abahingi n'abarisa n'aba extension workers tubeta front line extension workers nubashime kubana bazo mu Misiri nubayamba abahingi nibatunga umushahara tubahe sente nyingi tubaha motorcycles tubaha allowances hakaharwe ikizubu cyaba politician ukubake motoka zabo na za piki tukareta system yo kutamuchipu wa veterinary naro mwingise yagamba ngo politician amwakire motoka tukozesa science tugidemoralizing tugiswitching off so nabwo icyo nkashabire ngo tukwatanese ukureba ngo abahingisa n'abarisi n'aba veterinary bakuru umurimo ubwo bashemira ibikora best practices hati abanyankore fu muzabo tuzufa bufeki ngo tomeze tahukikaranga hati imitima y'abantu n'ubuturya polisi yone tambuza criminals bariya buri kimwe cyo n'abantu se abana bastane ku abaranga ku bana bemurka n'abastane bije so best practice we have followed the path of the best practice nicyo kureba ibintu bitu nibirgaha bikaza heru bakabikiriza aboka twine NBS twine regulation agencies z'ebyokurya crop protection twine z'abamate twine commissioner animal health twine fisheries inspectors twine veterinary inspectors twine crop inspectors government igirizeho
kuka nkoko nakugambira nkoko urukiyemanyiri yuko arebere mu mwana wawe rano mu wawe yakuguzo mbazo guhurire wayohereza ye manager wawe yamuguzo gw'ikicupuri hati wagumugarura hata abantu babo barumu nibakwatwa na hati wazo National Drug Authority ni byo kushanga cases nyingi z'abantu aba bakwasirwa now ito nka government nagambira uburyo bututiriho ukwena ngo twabonezaho kukira hati twabaganisa imizizi bari yabakore ibikwatirene n'abantu na Ministry of Agriculture kwatirene by'ubuhingi ikwatirene by'amatungo na n'ibyobujubi ibiri kukwatwaho ikitongore icyo n'ibyo kurya iby'amatungo n'ibyo kurya iby'amatungo nyina ko so mu cyo ngambere aba programme yi ngo turabizemu tukarabya mu police yo kurisa amatungo twaya mu kiragiro cyo kurya by'amatungo kona rero tinka simere naho narebo mu bice mu kamuri yo parliament aho twakiraye mu kiragiro kiri mu kigonyi tugeza kuboneza umutindo gw'ibyo kurya bitu iby'abantu abaha n'ibituru kutwara hero tugezaho ukongera kutaho regulations mu matungo na numbyo kurya na finally nanyenda mukoziso mu gishogu nsime panelist ebimwe agamba ebimwe n'ibitugura misho kandi mbahamize ngo ebintu ebyagambwa aha byona twabinotinga tujya kuturakura twamanya amazi magabi kandi twabisya muherugu kubitereza nkashabire abayisa n'abahingi umbazo gwagutakoze reka kukoro gwawe n'abeshengereza umbazo gwagutakoze kugura buryo bwo kwitengoha gwagutisere ngoha garka uwa veterinary kuyamba ninkoso mbazo ugu kunkatuguru gukora icyo narebutika simire yanagamba umbazo umwe kugira amazina ashatu tikisya ngabasa kubana mukaga kunkeke kibani kimanyisa company emwe inizina ryayo n'izina ryo kuko mu ndombazo no gunugumu na nembaze y'abantu nukwiri nushanga company ziri nyingi kunka umbazi gurugumu now icyo wambuza icyo mbazi uguru kwitengoha ukuguta ahabeyi uguru kuzibira vaccine yongoha ukuguta ahabeyi yahiguru mbazi tukagutongoza turiyo tudiscussinga mu government tukantushaba ngo tukendeze ahabeyi tukagushowize tuzagororinga utu umukwezi kwa munana umbazo ugurutera n'ugwejo ogwejwa tukahindura policy tukatugira umbazi ogwejwa guru comparison energy n'oguyema kandi tukatarugura mwinyigo kumara amatungo abamemba ba parliament mu kandi baretire ikiteso munonga bakatutara pressure ngo mbazi tuhindure policy abantu bagwegura twasharamu government yakora ibintu bishatu eguro mbazi ekore infrastructure nashi egure byoma ebyo kubifutya okika ha district hati mu district igana ana nezindi twashyiraho cold chain facility atanu na mushanju kandi nezindi mu financial agent tuza kuzikora tuziheze twagura fridges twagura panels zo kufutya imbazi aha district twagura boxes z'abantu kandi twagira ngo aba veterinary esente bazi bashaba kuterende batakazisha aba government nezba burudoze yiturukushora nshoza sente zo kugitera so umbazi niko recovery ba government katwe sente umurundo aba parliament mabanyana bazira bizemo okushafire sente nizo account ya Bank of Uganda kuzurukikayo government garka is tugarura tugurugun tugarro so nabo icyo nkashabire abantu umbazo kija bayanga kuteza inti abamwe bazishirika haturiyo turetekeragiru wosherekirente utazigambire tujya kupenalizing kandi waba
omubazi water geminente turikuja kutwara nti mukatari tukuja kutunga permit so tukora farmers registration kandi shabangu abarisa koro inentigana zigambe kentigana. Honorable Minister, government yanye yinomura rugukuru ndeseti abahingi bari ni mubarente ziti mwenda kututaho musoro so mwaza yo mu explaining eji ati na nyina kugamira umwami Honorable Tinkasimi hati ekintu eki ekyo kuragurira amatungo abantu ni kurgaye bakagamba amazi mataro umushoro gurumu ikintu cyo kwena gutwaraguza amatungo inyama yitu yatunga kataraheru amategitu gatunga kataraheru iwe kawangamba ngutwa kutamwa amani tukadaburinga mbwenu tukwatse tutemwa amani tudaburingi kandi utakaje tumutemwa amani kandi ukatushari ntiki Awanyo kuwaga mutumute mwamani yonagira amani kandi atkunaje ntikatukoreye cyo ta utumwenda kubashuza kandi kawanya mwamani ega bati mumuze mu twashwari mutuliyo tukoza maybe mu myaka ka one sereno kimanya remember apana ahito ratandikira ku ebyagurukarisha ebyamatungo tutkatiri kumushura ona mesa baba mnonga honorable wenda shonga yobwire kansa yoburi omwe just yakureho asibura bakutureba then to zomukinira tenihira twatwachishaka abo shonga yobwire webare nanka umukuru Jimmy twantugamba nshonga zo urisa no buhingi kwagamba nshonga zente imbazi nokutwakwasa kureba ngo twatunge imbazi nongi ente tuzabasa gumaniza konka ona mesa okuru gisingiro nangwa nanyo witu witu abahinyi b'ebitoki bingi abo kire honorable yes niye shonga kwenda gambo yo shonga y'ebitoki shonga yo kushanga ekitoki nkigura shiringi 13 shiringi 10 nikitira abantu hansi time kitwasa kukora kureba ngo twatamamani rero umwe ntwaguzire ejo mbazi tukafuhirira rero umuntu akahinga rutokerwe akatamamana ariyo munyisingiro ninga ariyo munyabuhweju akareka kuza numane kubisha kuzeza zubura uba no wacuguza so nini ntekateka ngo nukwe ekente twachendera konkamwe kuturaza cyo buhingi tonde numbazi gwakatareka ibitoki babona ko buri yansi buraba kutureba mwe bari mnonga management ya TV West bari kutaya isa bagenzi banje panelisi kandi twasima mnonga bari kututera Honorable Minister abo kuba umukinteche na tukizo kugu kandi bari kushobora imbasima mwena ahabweki kandi nyetaba kutureba abantu bisingiro urwa mukaga ine huto unuzi okutaho kandi nanyente yimbahire inchakare ningi bahereza mwe numuje muta bunuzobo mukaba bahereza umuji barabatinga semere niwe si uraba kutureba nyene shabaga government kugumiza mu erukutaho amani abo kuba ubuhingi niyo driver muriyo mutugambire bindi manya byatoreza he but as of now icyoro kubasa kuyamba umuntu waburijo no kumushanga hari ubayine kipande kimwe ubayine ntemwe ubayine mbuzemwe ukamuyambira umuryezo mbera akabasa kurugayo nimba shaba ngo modo yakoresibwe South Korea particularly abahingi mwaza yo mukaji studyinga ni muza kwebembera abahingi n'abarisa ntuza kutungure ihangire baba mnonga honorable minister niwe si uraba kutureba nienda kusima TV West kututa mwanya ubukatisha ziri kushobora abantu kuka na nyina mwumperukane n'ibintu bibiri cyo kubanza n'ikibuzo cy'umwe Honorable Mushi yabuza muri ikibitoki government itikorera ibitoki bushenyi ntuza kuta ikindi isingiro umuri na kibare ntuza kuta ikindi ahari inshara ukanshara ekarewa mu in radiation and fitting yo kore komesa ibitoki okutungura akatareke ibitoki
no kureba ngo ebitoki ombwire omwero twabisa twabitika omu powder form twabiguza omubwire obukuba bitarumu nicyo kimwe n'amati hata amata ombwire bw'enjura ibeyi negenda egwa hata nabona icyo kureba twahindwire hati ntwinkarigi ngo gukora powder abuka powder neturaho so finally naniyenda ngo nsime abarisa n'abahingi abatarama mu program eji kandi bahanuze mu government yitu nigezaho kore kiri kubasika ngo mutindo gwo buhingi no burisa twagudabura mu mirundi mingi mirundi 10 ukukiro kutubintu tukora finally none yero ebiro 28 tutera akaruka abayero C1 nishaba akaruka yero abantu mu bampera akaruka Honorable Minister, insonga y'izoba nuko yahenderekyo ubunani somaha Honorable Tinka Simbere ero musigari yahandika yagira ngo Honorable Tinka Simbere takasima yakarame bwa ya serious ente za deziriyo zifaguri Ngiza yino basati Simbere eje insonga y'izoba mu Rwanda tubatwine hano ya New Vision headquarters mu Kampala kandi ngenda kwisangwe ikinihiro huto bunuzi Radio West kuzakuza imyaka 27 ikwerezo buhereza utakarugaho 2025 utambure n'umutwaro gwawe kacika stadium ubase kubanoza vuza n'ubuto bunuzi okudigida no garukomuka rwasande omukasheshi nabandi jime muhumuza muhereza wawe wa program age za kwatagana orwakano rukwiza urari kurungi